buki may nakaw lebu na tiala ti lebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan ebi nakabeyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan na evangolite ay rakiraki mami na marama ni Northland mami daw talenta ka na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbe yan Sambul binaka sai ko ngo na bagle leka ni nonde tuku esa bugal istale na kabende inta yo John Key na prime minister man Islandi basico singa rua ena nonde bonu oki kambole ki sotab talangana presidente ni nonde bonu sio chico no rote nimber ni lagi vital no ke irna leo ni matambo seado oka kina non rola ki vital no ke rote mumu kepa na ililu ni toni bisanga otiot ni tubutuba ena noni la laho pa basico oya na kena siko bina kornibuli ona yala mai weni buka ena asano te levu ka lakin to law sarna walnibuli era tarana mati walu ni New Zealand ni oti na bagada ni Winston do talantikina borita oki ena kabinde dai oya ni na toko ni biti membaleta na kena sangai me torni tutu wa presidente ni UN Secretary Council o Peter Thompson na nonda mata kine UN ia oya ke baka enda toko ni Veto ko ni talanga be Helen Clark mai New Zealand membaleta ni tutu wa buni bola lebu ni UN ka me be sosomitaki be ban ki mun wakale wa irna ndoni bola tutu mai New Zealand na ilulu ni nonda mati tu orengi mani marama ena nonda se kauta tinga mai na be ka makawa kandina ni sa to sarkilio biti ena bulang lala waka demokrasi bona be kai waretaka ena bongi ombani marama beir na tau bola tuku ena ngauna wa dorikina na baka kabi ke John Key na prime minister ma New Zealand tura mbani marama ni tuane wili lebu ni leunu benua ma New Zealand era namba di bosa kara sana teki una rautiko oira na nondo tu doni bola tuku ena sona ka era bola e siang ni dina e kai beir na bitambana ni baka tuku me bona tani ni ndonu merna baka utir mai nandau boli tuku era roko valentina ke ina ndondonu ni dakadaka era boy tabitakira kina dingoma na ministri ni leba endonan rau walu sanglu rua na kisini non rapakata kina ngoni ni tekivu ena runondol tingandua e pagandi taka o sia waru na ibuki ni buni wal tunde ni ministri ngo ni matata binatiku ena tikini lawa e bauza nandondonu ni ndondonu merna tau tangkumaki na ngone mai na bei kata taki so boendo tikina tarana buru tau doko kabuna tigo bagalebu na non rambiu tandole tigo kinna buli na ngone do talan tikina warita ko Andrew Jacobs na mata ni European Union na Pasifika oya ni bunga na ngone era bako kawataki merata merawa ni rubueta na bula ni non rabu vale ia pagano ni kuwa na child labor e burubura ka kene ulu tanga toka na ending child labor in supply chains is everyone's business kina gitu rato ba nama tala dorbo lewen na rawit ni kelima kina sota na waidori ni mataka kina timi ni tonga tukunon leone na karawa indona dorbo endo talita ki bolebu na saraba ni santu na kana no na marutaka ni kadib na dana mena mata teki biti na kena wala taki na Pacific Nations Cup e kani take te toka ena ngaunongo mena wandi taki ni tanta ni biti ena sot ni burubura ena runondolu tini kadiwa mai dava to kekir na bole leka ni nonde tuku ni nonda mata na kalungata ni mo ni madawa Bulan ko salo mitina e korbotan ando tali tak na barong menam bula FM namban dua yana sere. Volvina gua saukuru todo tali tak na bula FM. Nimbula narango lavinia tau keni korro ena kasi. Ando bakro ngan bula FM namban dua yana sere. Bula binaka ya makereka menandi na SBA nambula FM namban dua yana sere. Ba korbo ta sangat talent on station ni role rua namban dua ngan bula FM namban dua yana sere. Bula FM namban 2 NSR